Evo me u Zagrebu na trgu Bana Josipa Jelačića. I need to go to the airport, to the new airport. I've got my car parked just around the corner, but I'm not sure which is the best way to get there, and I don't want to get lost. I'll ask this old guy coming along. Oprostite, gospodine, imam pitanje za vas. Molim vas. It'll be okay. He'll tell me. Dobar dan. Kako znate da sam ja Hrvat? Zagreb je pun turista. Ja sam jedini Hrvat ovdje. Kako ste znali da sam ja Hrvat? Očigledno, zato što nosite kravat. Oj, naravno. Svaki Hrvat nosi kravat, zar ne? Da, naravno. Što je pitanje? Molim vas, koji je najbolji put autom do aerodroma? Ja ne znam. Jednostavno. Da, samo idete naprijed, otprilike 2 kilometra i onda dok ne stignete na kružni tok, skrenite na lijevo. Jednostavno je. Naprijed, otprilike 2 kilometra, dok ne stignem na kružni tok, onda skrenem na lijevo. I go straight down there about 2 kilometers till I don't come to the roundabout, and then I turn left. I turn left after I don't come to the roundabout. Nema smisla. That doesn't make sense. Ma ima smisla nama. It does make sense to us. Ne možete doslovno prevesti. You cannot translate literally one language to drugi. Što je to je? That's the way it is. Suck it up, man. Suck it up. Da, imate pravo. Molim vas, gospodine, molim vas. Dobro jutro. Doviđenja.